Assalamu alaikum туғандар. Өзгөн району Куршап ат базары туғандар. Az bir катар тайлардын алынып сатылган бааларын билип беребиз. Катталбагандар болсо катталып, лайктан баалча айтып басып туғандар. Ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Күнгө 28 март суббота. Эмкан бу тайды канча деп атасың? 90 миң, 90 миң дейт. Базар берди? Базар 82 миң берди. Шул тайга базар 82 миң берди. Шеп тайлар канчадан болду? Канчадан болду? 95 миңден, ургач окшойт а? Кунан экен. Кунан дейт, 95 миңден дейт онда. Базар канча берди ака? 80ге жакындатып берди дейт. Мына ургачы болгон кунандар тонда, ургач. Шеп канча деп атасыңар пулун? 140 миң, а? Ургач а? Ургач тоны байтал. 140 миң деп атыр. Базар канча берди? 126 миң, а? 126 миң берип тур ушуга. Бунусу канча бунусу шериги? 130 миң дейт. Базар берди ака буга? 124 миң берди. Ака булар бозбу? Же кысыр бозбу? Кысыр экен. 124 миң берди ушуга. Тайды канча деп ата шеп? Кара байырды. 120 миң деп атыр. Канча жаш болуп калат булар? Полторашка. Полторашкалар тоондар. 120 миң деп атыр. Базар берди шеп? 105 чейин. Базар 105 миңге чейин бериптир. Мына туруш турпаты ушундай тоондар. Кам тай канча деп атасың? 100 миң. Ровно толук 100 миң бе? Ургачы эркек бунда? Эркек экен. Камы канча бар, камы? Базар канча берди? Базар берди? Бере элекпи базар? Базар безди элек дейт. Кайсы канал ака? Шеп тайды канча деп атасың? 90 миң. 90 миң. Базар берди? Базар 70 миң. Базар 70 миң берди. Бу канча жаш кандай? Жашы кандай болуп калат? Жашы кандай болуп калат шеп? 1 жаш болот. 1 жыл 1 айлык, а? 1 жаш болот. 1 жаш эм болот экен тону. Бу жаман шоу экен да, бу кичине болгону менен. Бардыгын качырды. Шеп тайды канча деп атасыңар? 90 миң, а? Эркек, а? 90 миң экен тону, эркек дейт. Бунун жашы кандай болуп калат? Бу тайле деп айтылат да чымы? Калтатай, а? Жазга калтатай болот дейт. Базар канча берди шеп? Базар 75 миң берди. Шул жазга калтатай болот дейт. Базар 75 миң берди. Канча деп атасыз тайды? 110 миң дейт. Кашкатай 110 миң экен тоондар. Базар канча берди шеп? Базар 92 миң берип атты. Базар 92 миң берип атыпты ушул тайга. Шеп тайларды канча деп атасыз? Энчи бап тайларды? 111 миңге сатылды. Ошондо 55 миң 500дөн болуп калабы? 111 миңге сатылыптыр ушу тайлар тугандар. Энчи бап тайлардын баасы ушундай болуп атат. 111 миңге сатылыптыр. Мунусу бираз кичинерээк экен, мунусу чоңураак экен. Бу тайды канча деп атыптыр? Билбеймиз. Шеп тайды канча деп атасыз? Канча деп атасыз шеп? 60 миң деп атыптыр тону. 60 миң. Базар бердиби? Базар бере элек экен. Шеп канча деп атасыз тайды? 85 миң, а? Бу жашы кандай болуп калат ошондо? Кунан, а? Жазга кунан дейт. Базар берди шеп? Канча миң берди базар? Средним. 75 миң берди тугандар ушул. Жазга кунан болот дейт. 75 миң берди. Шеп тайды канча деп атасыз? 80 миң, а? 80 миң дейт. Базар канча кылды ака? Базар 60 миң берди ушул тайга. Bazar 60 metre. Şep taylarda kança da odası? 65 minden de yok o tek 65 minden kança olup kalat 130 min. Pazar verdi mi? 58 minden. Jaş kanda olup kalat bular ne kadar? Keltatay, жазга Keltatay. Bu kayısıl jaktın tayları? Bekjarın tayları ha? Bekjarın tayları deydi onu. Жазга Keltatay oldu ken. 65 minden de oldu.
Ençi bab, bakkanға, ат қылып алғанда жақсы, өте соны. Ава тайлар қанша деп атасыз? 51 denle aldı. Bu terri alып çıkıpsız ғой, üçön ha. Olsa kaçka eken? Olsa kaçka eken? Kançadan деп атасыз? 445 bin oldu şu an. Üçö 145 мың болды. Пайдасын берсе бересіз. Oldu ya, 1 milyar arkası varsa agonu alıversin. Aa bu oldu. Öte siz bereşen Musa! Ne olasın? Pazar verdi verilek bularga. Ha, Pazar. 2000 vermeden, 3000 Ya 3000 plusü men ha? 2000 vermeden. 2000 plusü men beri alıp atır. Ama aytat 3000 berse beriyorum dedi üstüne. 1000 somdan. Gel kim tağlan ver topa. Şu avam kuştu be. Şu avam kuştu. Pazarda şu avam kuştu. İyilikleri. Puldan satılan? Kançada odası? 110. 110 bin. Bunun yaşı qanday olub qaladı? Kunan eken tuğanlar. 110 bin deydi. Pazar verdi işem? Pazar bollek koy. Narkısı çerige. 100 bin ha? Pazar verdi ha buğa? 70 bin? 70 bin verdi şu kara bayırga tuğanlar. Bunun yaşı qanday olub qaladı? Bulda kunan ha? Bulda kunan deydi. Minili üretlik mı? Bu minili üretildi eken. Ушун менен туугандар видеону аяктайбыз. Кимге жаккан болсо жакты белгисин басып каналга катталганды унутпайсыз туугандар. Сиздердин катталганыңыздар биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, үйүңүздөргө береке.